Kublai pi baro ka thup khubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sngi kilong. Daka second late Reverend Father Sylvanus Sngi Lingdo Machaprang Excellence Academic Award penkup burom ka KSU North Khasi Hills District yaki samla bapas bha. Tu ki khon samla shaka retreat ha Holy Redeemer Renewal Center Omroy. Piet ki runar yaka yeng hanong ston yo rong tu yaka pisa bat kiksiar. Ban rakhe ka Jylla Meghalaya yaka lingkho sngi yap ka bashis pa phrapo phra jong usim tirot sing. Tementai ne phaj ki Khubor ki ba khamania. Kumshi benta ban penslur ki samla pule bakin kenjo shaka thongjing start haki kerdan bapher khamtam e ban sei ki samla haki kerdan civil service bat kumjo ru ban kenjo haka PhD ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit kala penkup burom ya kumbah nyopusan ki samla pule ki bala pas bahajang usnam 8000 arpuar hadu arpulai daka khusnam second late Reverend Father Sylvanus Sngi Lingdo Machaprang Excellence Academic Award 8000 arpuar hadu arpulai. Kumshi benta ban ai nam yo Father Sylvanus Sngi Lingdo uwe ni ki riu kraw ka jai ban riu ban kan mau buram halor usenyang uban hei hakalyang ka thok katar bar ka jingshak ri ya ka jai ban riu haka jingalang balapan long haka khanyo tari Naitung ha district library nongpo ka badai ru ka lungkhu sngi yap ka bashispa phrapo phra jong usim tirot sing. Lasa khiru hakate ka sngi da ka jingdon lang usamla shempang lang el mauplang ubadai ru vice president barim joka KSU sengkeme kumukongsan haka jingdon rangkat usamla penshai borlang rani information and publicity secretary KSU sengkeme kumusembut kongsan uba Albert Sngi Lingdo persajang Father Sngi ubabu Ferdinand Kharbuli lecturer Khasi department Riboy college bat kinong yalam pat ki dekhot KSU North Khasi Hills district unit bakan thop yu president usamla Ferdinand Kharkamni harangkat ki samla puli ki balayo ban pediang yaki khusnam rangkat ka jingsenran lang jengki kimi ki kpa bat ki bahayeng hasam la penshongkun shushu ekani ka program de ki surjing roi na ka samla puli jokari Riboy college Khasi traditional music department ka than Riboy khamtame ka nongpo Kharpati Kater unden katnu bagi beliau ki jenjar ki Shillong ki shenjing ha ban il ulang yaki rama nang sin Shillong kumrong ni pasal pada sini ban seng ya kari bhai doa kini doa kalau ban pek ya kakya kason jong katem kathan ribai parako but kepada kau kaskim kau ulit menjadi duduk chief minister Malaysia orang rak ya kacing roi kacing kiri hari kathan kathan ribai kadai ya katai kacing kiri luar sulit kecil luar sulit Malaysia kibri dia tang le kicing dari berlama wasite abang sekamah kenteng pada ekun kalau kau mensal kalau kibri dilapan hak lapan ya perasni balik dalam yang CM sakai patula pasal hakikat tu tadi kiri orang bah dalam kli AA ini sehat semua berjumpa pula. Dia tu sehat lo orang ni tadi long shot long berdei po. Umroy, balai bilang kami kini kisah Kerasnya ada pasal apa? Lapanya juga orang bah, baru orang bah orang ni don kam ya kajingking kebayu jingarap NAKA plawa dok. Rumah film apa kita pelawak dong. Kamu nak skim untuk PWP. Laporan rak ya kata skim dia tak kata mari orang muda yang review kat bang. Untuk kalau orang susah pasal orang tu kat sini mari. Suang tak on. Ini pada sini lupa danda kalau ni danda dia orang saya tahu
Minister kat ada ketika layo, mungkin kena buat benda, mencuba, kinsayo, panik, sup penuan sup, nak berjalan. Jadi kini izin IT, jom ni para omnege orang yang ada jengking, wat yang kerap karya itu kawa kinong, jam kita jadi boleh mencuba, kita habau beli sekali. Jadi kamu kecompi, kesulang tangan red kebah, borok yang hot. Ada semua kubah pilih kuno. Tapi hak siapa lagi sok pan lagi tak cuma bisnis kan. Mereka ni dulu tak pensau dia you kat dulu bawan rak yang dijingkai balikai rap balikai tung. Om ni dia kau kubah. Yang kiwe di Jack jingtung jingkai. Kat dulu pelong dia ni CM ni juga jangan mahu berparas ni. Ban news yang perusahaan tak pakai tekniknya, hati buah bakal jelas juga hak pakai mesin. Ujung ai terpang kawin kecil yo parasi, kawin truk asuk nilan, bak kawin driver tang nak bentar orang kenal. Boleh aja parasi ini kali. Boleh syariwar balik pandi balsam syarifai. Bandingkali bantung menjadi dari pandi. Kita di sebentar di bawah ni. Sebentar. Kau yang dirambak Shillong, yang disandar Shillong, yang diwahai Shillong, bagi sim yang kata sim yang kata file, lalu entah berperan dan berpenjok yang kedua, yang kejingsaan komplain. Dari kosmosi kalau kita apa, imsim dalam show, kita di IPS dan di DG dan di DIT dan di ID, kepada dua senam jom, habang ibagi itu yang prinsipal dan dunia itu senam jom, interchange kata semi praktis ini, bawa bah, dan bikin kerja pada kalian yang dalam melihat prinsipal dan. Jadi kalau kita tahu, penonton kalau smart yang TSU kalau bentuk kurang yang sama. Bukan semat yang boleh. Jadi kalau dah ada program kepada, kalau dah ada program kepada kita buat sendiri. Dari sim mereka, kumpulin nampak semat keputusan nama tak dari bekerja ini. Nama bekerja ini, penonton mentiu, bekerja ini, penonton bagi secari dari. Waktu itu bapa menang memiliki sahaja. Kau pinang kau berhetam yang Jylla ini dari Chief Minister. Dan Deputy Chief Minister, dan Head oleh Home Minister, berpijak Police Department, dan Chief Minister, dan Deputy Minister, berpijak Administration, dengan semua penduduk EP, kimpat kuat yang kata kabur, umum Ibu Albert, kimpat kuat yang kata kabur, sosial Jylla di berkawin, dan kimpat kuat yang kata kabur berpendidikan yang Jylla, tidak bersim yang kebut dulu, tidak bersim yang kebut kita di IAS, kita di IPS, bandura. Baik yang kalau ada problem. Tidak ada teknik sama imla kontrak untuk tarik exam. Tidak saya si Shillong dan kita bingung dia koi. But kamu berkerja imbadi, snowman, snowsman. Mulai habaq langsung siapa jadi baik ini. Snow belum di pada sini yang sebenarnya mana confuse sama ini dari lagi kita dari pusat staff lagi kau minta. Dan kemarin yang untuk siap untuk payung crossing, jindak sispa kapra, kujing kelak itu nak kena selap pakai ini. Crossing tinggal, asal berong pemelakuan dengan program musyimat. Kami belum diuju nomor apa, la usai, yang program musyimat dengan crossing asal berong ini. One nak cek review, waktu review terbelai, nak one nak cek review. Pembantuan kata tinggi super jadi real. Harus dan sejarah paspak apasal apakah East India Company agent East India Company dari sebab one pan ketika ada kata snap rock dari Khubor do asli lesni nama apa jadi ini kalau jadi apa kalau unit kalau pattern hadu boy governor general John
ubading nagchat-review keren habang ulit observe ulit benpet yang kata cingalang pa udah semua dulu uyui nong punya cingalang ubayil usong bat kira ipaga idan hangka yang smart badai bagi keren pokok kecingalang bat hangka don way kata lagi itu kena di dalam suara one way buat udang one nak Jylla dulu bat umokiu hakan dong wan ngar apa keren Wai jimut hakta ketorpal bat kesulung lo yang kau keren buang nyimpan jui udah kali ketorpal kau usir usong ya jimut teman dan ini bersu kau janjat kawan antara kalian di komdan untuk kalian kau biar pun dan kita begini nih kita tenang kita susah kadang kita cek begini kalau ada employ ada income ada income ada provision kita susah di dalam dia ini praktis dulu keseluruh masuk bodong MP how to them kalau tu asli lain nama terbar jom si bisa di terbar play kalau ini hafsah you wait ba kan ai jimut ba hadin ang ta lakoy ko bakin ai David Scott Ushna yang kita kesuruh ba hadin ang ta hadin South dan Sunstand kadang itu pen yang kedua pair oke tes sekolah dan sim but beserta East India Company kapag lalong yung sim crossing yung wishpat kujile persya but ispa yung jabut ispai kering wilayah persiapan harian kerja dan keren suas hak mama umong iba James menema ane itu kerja sedang dibomtip sebagai fadasi ane itu karena kerja sepanjang batakur bagi kam kijam di mama kum kau lundo ane uparan ane kau nongkre mensomhal ane nongikai ilale nakabenta kari ban kajan pemiliu kerja lu nane pertong antara bagi kum ikun sama riboy Shillong ni apa hikmat adin kene. Terung asa pergun pede kecikran ba ni wait. Let's get against you. Kalau saya tunggu office hari ni baru kini kipa. Shillong kalau tinggi ni ayat ni. Ini akan nokne, ini akan hikmat ngan ni kiu bagi tresuton. Ya ufadas tu baru skill itu, ibu cukup ufadas ni nak kasih secara nice pa artway. Akapor kaba kadon legislation on key ke para la khai ko kadon ba khayang bun ni tin kadon ba khayang dari kawin tu kipor ka sino ko ponam ba ika hai khayang ko mo de biyak ko president so dia na kumba si nyo kilometer te haki tu kipor sistem sehingga nice pa arpo kari kasi juli dalam kau ha wan paren mut kementur sepoi boy sore kasi lembaga asal mereka cihet kau ke cihet masyarakat bilang bum di berat kau bilang bum di hati ini kimut kiwana Shillong kiwana nasora teh hati itu kipor kau prasni ada sedang cicat naispa apue kau boleh di Jylla kau prasni udah kipor kesniu ke cuma jingan tu kena lebih injongan dari para trai tu prasni kau masih kau prasni uyang itu masih kena kajian yang apa isu begitu orang yang ni tertentu boy ni macam itu orang ni bayang bumi bayang kontai bayang orang ni bayang biji mana ada ni kan nama ini boy yang net ni kan ni terjadi tertentu kata ada siapa mereka mau patut patnam di mereka di perkara yang prasni jam 4 prasni jam 4 prasni halu kadau beri tertentu ada di berjumpa mana di kipor ni orang kasih ini di palang pustang jadi lapa dari tanda kena perten dia bos ni tu dosi mas ngejer to melalui kasih bu perten ni sampai sepak kecilan teu he usah untuk membuat kaya atau tu buat kita kipai ni tip atau jadi garage ni idon dari garage dong tham garage dong tulu baru kecilan tip kecil dia tu buat ni kipai terus pakar kipai ni jadi dia usah tak sepok kuai hati bukan dia gau hati aku mian kau hati buhay yung kuay hati kan dia kuay hati karena para masyarakat itu lah kenapa dia orang tem marwet tambah lekse kata ni lah kan kena ni lah kena ni lah cumi
dah kacing yai jom Khubor kadon kacing kelak tapi boy jeni yai lembah katai kawak dekat usiang nasi tidak cukup so usiang yai lembah usiang yai lembah kacing kembut dia kayi dia tamai itu hajan kini ki asamis ane kini ki kabiru mo tu uhe usaha tu prasni hadu kasnam si hajar nice pa ada tu di Sao Paulo itu idon ini missionary ibu orang binong nila ukiwan na kain po Shillong way na dia missionary Obermeyer di German missionary ibu pernah dia kena ibu celaka orang itu Bible untuk Bible Latin atau Khubor ini nama orang kata kasih Bible untuk padon atau bersemi hadir di pakai cuci jom info pada Henry Fantin security baru kapalang presterian don di balasan untuk kenapa Khubor vision kawan kau ada kasih ban penang penstart kawan kau ban penang penstart nah sawat untuk dapat dia there is the presence of the great God nah plus tembaran dia di orang ingat bagi song dari play joki song ke Helen song Zeus atau mau lampus what happened harus diuduki Greek yang mana Greek yang ngomong woe to you if you take Olympus down Rasulullah zaman penuan dur kata Jylla beri kasih jumi ini kasih ingat kuno ingat bagi orang kaya tempat kasih hiksa dan sebagainya hidup orang tahu woe to you if you take Olympus down benar aswa kasih sejarah dari Spanyol puan presiden ramai itu apa mana macam problem Om pun kena ino tangba syamaki lumus pat peneng udah utumai jongka jinglong beliau lagi macam long kristan lagi long kuna ro hanto lah penuan dur dia kita ki jadi beliau kasih kibar boy kibar dilengam itu nangko bisa priang tu macamnya mereka mau propose kita di situ Kini pak kasih paper pak James itulah itu, kipun kita propose ini. Ingat pak kadon kata kador perklay rumus dotnet. Operasi wong no, kumba puron ki grip. Bagingat kadon play wong lampus atau ini kasih puron rumus dotnet. Hadu mentah meneru limpat lah. Lada kali pusat sini. Nan puron tu buktilu lum coba hok ya. Hari kasih tu tidak naik tadi lum. Ulum juga hok, ulum berpening, ulum juga pak, ulum dingin, apa ubri kuas yang ada di dalam play, kita ulum Shillong, ulum juga ridi gustur. Apa ini kasih ini orang tu yang cakap kami, dan itu perkara mesti aku cakap pantai pada rumah clear. Dan siapa ini aspek generation ini umum ada, kata ni lah kamar mentah ini, katpun kerja apa orang mentah kan dia ada kamu, so it goes on. Teo operasi orang kami hak antok. Mana dibuat operasi antok? Kadang mereka nak cing siau cek kembali, cing cek kembali. Operasi kita kerja kerja mau penaruh luar, udah kasih mau bayar. Oi, kami kerung hak pok kejuang jebakan tu pelak punya kasnam. Ngau bagi masak kemudian yang hak tu kasih cing ya. Udah toh siapa kerja kembali kasih. Last book, cuai punya buku, haru menang apa lah punya, jadi punya apa tang kau umat percaya lebih, laksana. Dia thokang kita kon kepada kita jin kinsian, layak sans page, have benda mobil ini. Nah, mengatakan apa page pada, dan masalahnya, sistem nasi masalah. Kata kau pada jin kinsian. Tapi how pada resmi? Kalau nongkong ke Jylla musuh kolong bang kacing ai timbul. Namun kacung kalau nongkong kum balong tau don Bosco pindah don Bosco beli padaru ai tinang tak sama. Malang weu somla boleh tak boleh pergi. Jupet orang itu happy ada PhD. Jupet yang orang itu nanti ajai penriu kaba pule kan Unang po HLS usi kami kita siapa. Upun sure di depan pule ada lokot pule. Apa pule
kamu pio additional lagi pio exact information kita kita apa sih kita kan juga kan itu buat apa pakai internet pakai mobile pakai tablet pakai macam cara itu buat kemudian itu pun kita banyak dari pakai itu kita berkasta jadi nanti pada nanti tu dia nak buat Israel mah bawan siapa nanti tu boleh tu dia private forum ikan orang nanti orang bahar tu dia tak punya fan te hadirin bertobi kat India Pakistan dan juga Pakistan sejak naik pandai bahar mulai sakit dia ini Pakistan diberi no te tadi perlu Pakistan India Pakistan India sesuatu perlu Pakistan buat dikaisa banglo Kristu di college kemudian di profesor buat nak itu kerja mau macam bukan dalam benar makna ketiga ini berbom ini Kaseng samla asisi parish bernihat kala penlong ya ka retreat ka ba arphau na ka bantaki khon samla jong ka parish bernihat na du ka khatsaw hadu khandreu tere Julai 2008 halor ka thim tu wan shanga phi baro ki ba shitom bat ki ba khya jengket bat nga ngan panja tha ye phi Matthews kala nong ka ba khatwei ka de khat ka ba arphu phra kumbalai spa dunangut ki khon samla kila poisha ka ne ka retreat Hakani ka retreat lawan ban penya do Father Jude bat ki kan hon jong u na Holy Redeemer Renewal Center umroi bat ki la ai ki mat puson bat ki jingmut ki ba kongsan joka Eucharist ba khoi bat ka tien jong u blei ha ka jing em jongi kum ki khon jong u bat kum no ngi ki khon samla ngi de ban jingai na ki pop ki sang joka perthei ban yo e ka jing e blei ban khot ki nong bo jong u jisu Hakani ka retreat ki khon samla joka parish kila yo ban shembanta ha ki session ki baya ha bha par ka jing em samla ka jongki kumno banang yai te ya ka jinget par ban ngai long barabor ka jing sha ya ka perthei lengba ki nuksa ba bha ka jongki kamas ba khot ka jing phla pop bar ka jing mani sakarman ka ba kerpang bha ha ka ba kila yo pediang yo mensim ba khot uba lakta shisha ya ka jing mut ka jing perkhat ka jongki khamtam ya ka jing long mensim ka jongki ka bala ne kumba lai kanta lengba ka ne ka retreat uso ba bha ka ba kila yo khat ka de ka jing ya shakmat banya te ya la ka nong rem ka ba scam ya ka jing ya de ba du blei nong thau kata lengba ka jing it lengba ka jing it kerpang hau jisu Lapan kut ya ka retreat jong ki khon samla da ka mas pa khot bat bot sa ka jing mane sakramen bat ki para banget baro jong ka parish bernihan Urang ba ubala tip kerteng kum uba fullness mauli na kasnong patar knang but ulalit ban ujor shiki pulit kanong ston halor ka jing shapit ka yeng sa ka jong u ka badon hanonden haniu nong ston karkum ka jing thu jong ba mauli ubade utrai yeng jong kata ka yeng bakata ka jing ja lalap ha ka step jong ka khannyau tari u Naitung ha ka por kum ba shi phau shi teng men step daki nong trai yeng ki jong u Shu ulaya thu ru baki runar kila laban le ekate ka kam ha ka met sing sajjan ye met sing uble namar umdan breu ha kate ka yeng namar ki Julet chashnong manla ka sing sajjan ha ba yo shuti school ki khon ki runar kila ot eka jaka khang tala na ki kenja tiar ot nar bat kendang eka yeng bala pedru ye ki almari ha ka ba kila yo ru ban rong tu no eka pisa kumba arlak tengka bat ki ksiar ki bala antat bala shongdor kumba sanlak tengka bat ki we de ki tiar ki badon kam Kaseng Federation of Khasi Janti and Garo People, FKJGP Eastern West Khasi Hills Zone, haka khannyau tari Naitung 8,000 arphulai kabaderu, kasingi kerpang kababaro ki rakhe ya kalungkhu sngiap jong uklawat kari upa em tirot sings em, nakaliang kaseng kum kadak ban kenmau burom kalet ban bu sentiu ha artili ki mod jong ni riu kraw kajat ban riu khasi ubadon hakasnong mod tirot mairang mission bat hakasnong nong klaw. Hakani ka jingait bu sentiu laya lam do president kaseng usamla bante lang khalat harangkat u general secretary usamla firstborn John Marngar lembat ki dekhot
Haba ajing kran usamla bantai lang khalat ula kentu ikipat ba jong ka Jylla bakin nang yai bot ya ka dien jat jong usim uba len la de bat IT ya la ka jing em na ka banta ki long dien bat ula ong bakum ki khasi ngidei ban pet ngor bhai ka jing kwan kerthep jong ki wei ki jat ban riu ha ka Jylla kum subenta kumba ki wei ki seng balang la dep ban ya bo stiu kami hamot jong pim ti sing te ngi nak liang jadi ka FKGP Eastern West Zone di wan berbo sentiu lang akan isi pemerintah nak pemerintah kejing buku buram dan kejing kemau buram di PMCM Tirosing kemasai tanggung kemasai kabang apa apa ini kalau ba kum di khot ke sing balang bat kum di khot jadi FKGP hi bro kawai ngau apa ong ba nyimdi banlong judas ini banlong kinosit kala nomor ba lengba tang nang tahu jiset kala produk persnam bayi ngasem di perlok perjor nata kadau ba di pem terusing satu Khubor kila sekem no di dole ndrei wala kataru kemusim jumbi kamalat ile persya hadu ba pada ila poi tu telai pusi kejingnya bro ndrei kegantian ke bakado ke uang ba dangla ke basar kum musim bakau banlong bansa long merau pala kari ke kani kadi kuwi ke basaj ke bang kwa banong ipi ki para dekat jong seng bat juru i para dekat jong ke FPP hi ba ngide ban but ya ka dinjat jong pem terusing ba ngimde ban island di ban yene kata musim balong senrang baneda ya takari ban rio di ban ik ya takari uji ban rio baneda nam tak jingwan jong gini ki nongwei ban le don bor thni po kejaka ki jongi kedi si ka ik ki thai sin biang agani gastap ani si kumbangi jule kawai gasnam kawai pat agliang juni seng FKGP Eastern West Kasihel Zone Nuana ni kejaka pendon burom kawai keri poiem terus sing jong himana klau sin biang agliang juni keseng penken mau ya kari kejai benreu ju pai ba nang snong gari bujai benreu jongi makin nang nyai buat ya dian jat ya jipran ki jong ni siem jong himana klau badai wei naki siem balan na de jing emผมเสียบันไอที่เนาะไอ้จิงเอ็มไว้ไอ้จิงหยาบรู้ทั้งนั้นบรรดากระดาษจงีที่ลงเดียนที่มันเดียนที่บางยีละลงคุ้มนี่คุ้มบางยีลงไอ้เซียนปัดผมเสียแล้วก็บ้าใช่ตะลงบ่านักเลี้ยงจงีที่ทัศซี่ที่ใจเป็นเรื่องจงีนั่งเป็นงอดแต่ก็ที่ไว้ไว้ใจเป็นเรื่องจีบวันทับจีบวันชิมกระบูอากันนี่กระรีกระบี่จงีบางยีลงคุ้มนี่อุสิมBawat jong gari. Ban kenjo sekarnyeng gernyot jong ki riu krau kam shong hakarta henrei hakikam ki bangi train na benta kari bar kajat ben riu. Ya kita ki kentien la keranda usamla lambok star marngar ubadai presiden rangba ka khasi student union KSU haka khatnyau tarik Naitung baka seng kala penlong ya kajing bu sentiu hakmat jong modur bashir nyeng jong paim ubadon hasenda kamadan yauring hep tirot sing kum kadak ban kan mau buram ya kasengi yap ka bashispa prapu prajong utai usim shushu haba ajing kran nakalyang jong usamla lambok ulaong bakum kapateng menta bangim dei ban kili manu ban trei ka kam jo ka jat ban riu henrei ka shong hakam mon bajuat jong ki khun samla jong ka jat ban riu shu ulakan tui ki samla bakim dei ban shushong tang hakin bakim dei ban long tang kin no wo ka jat hakiren san social media henrei ki don kam ban mi shakmat ban le nakalyang presiden ka KSU ula ther teng ru ka sarkar da ka baong penduna kajing penpa siren henrei deban penklo yaki kam hapo sekretariat balong kajing mento ya kajai benriu nomor kum balong menta ngila palat san postnem kajing yo Jylla kadba ki an ki kanun banyada ya kari hidang duna hakate ka singila penlong ru ya kajing skapjar ka ba minute kum kadak pan burom ya ute uriu kraw balawan ban shim menta de ki dikhot jong ka HNLC agidi kisngi bladap yom kon junga kwa banjon bat kun hun jumhi ka KSU hambai si parang na jina siam yung wat curung KSU
yuk sak tep mokot cuma paper yuk sak set jilung ta bat kum ta ter ka kerwo kama tua pan pa cik perdok pas nam kelong wat khang la kikun rada kimon dan kamon ban sakri ya kari ba kecai pada koi ka ying bendi kamdai ka ying bendi ban rong tak kinong lek kam sneu ka ying bendi kamdai ka ber bat song tak kinong thok ng sukot rekum mga cukren barbor ka ying bendi di ka skol ba ka bacu prang ya ka mesti menjadi bat mesti menjadi Abang keren ya tangan penken mau. Tirus tengok semlaya kot ayo mendi puak daga. Balai ngimpang ya perto pada hidup kau. Atau walik mo ya kam bandai. Wala IT nam ta jingem cu tak doba atau san juga dari bekerja pada boy. La pasi yuk yang nombak. Semla tu, semla tim, semla tok, semla syukur. La pasi yun tak doba juga dari bekerja pada boy. Kajing geli galang mentah. Kat nangut kita kinong tok ng syukur. Iba syong puak sekretariat. Baik try pasti benar lagi. Kadai bat ada tiar. Joki kod samla. Kadai bat ada tiar. Joki nong song pura jong ajat pentiu. Bat jong ajat lah berkoi. Kata hak pan soto kum kiparo para senam. Hak ane kapateng hak pan soto. Kai kicing kelak per gimi hene kisgi. Kijimi cing kelak kadai. Idak jong kicing atatian. Bat idak jong jing duk jekreman. Yang sob span. Yang penbah yang pateng. Bangan as kapateng bansawan dak jing songsangan bangi dekli ban kamba kadai kendo ka siap kadai kendo ka siap jong ukon yu terem kamdai kedong keti juno handai ai ba kata ka ko perkat petan jungi ngin yat ka jing sta ngin yat ka jing sampang ngin penan kamru ka jebiang bat ngin penan kamru ka bormet lada ka kam ka dawa ngat bangin sambi nak ni jaka bai ka trai kanda unang karku ya pi wai tekot jong kaki isu bat wai pat ke hon stang alang penlong cingmut ceperkat cungi ke bakot ke basngur ke basuba daya kom kene ka singi ko ki pari ki pardo parasnam dinong keren sakmat dan penkemau kai ka kamram cungi ko ki samla bat kai ka kamram cungi ko dekot jong kajat kun reo dan penkemau kai ka kapenta ka bing hapan le ring akwa ban cukren ya kene gawai ban kencok ban kuat keriang hakerting kum kiri krau kam song hakarta mereka song hakikam nak kwa ban ong ipi kum kisamla nai keli menu bantrai kakam nai keli menu bale ya kene katai handai nga sobodong kadai kamon ke bajuat cungpi bibai la kadai la kenono bentar ya bangin trai kam somot peritang kita kidkhot steng balang nai kiwi pak kin hon bale kakam kin bo jingkeli Manulong kinang buah kejat tang labak sosial media. Handai la bidan ke jing sokia nam tagari be kejat penerima kawai. Kadai kepuar jong ke jingkot na sobodong penmi skmat ban le ye. Kijing tenjo ki baper ban ngaya kran ni de kawai. Hak kemandor ke sarkaran dia ke penbawa jingi ban long kinong dia. Handai hak kabentang sobodong ke jing Khubor ya kejat peneu jengi kadai lambak ki an ki bakala kala. Kani kita kishin kijuma kibaap ke kajat pendeu ke jongi handai nga so bondong kat bagi samla kidang don ya tagathong kidang don ya takamsiam basenrang kamsiam jong ke jingkit kli nga so bondong kidang don pat garanti kala ya kuno ngintei kajat pendeu jongi hakahok pat ke jing sisa ano la jong kari pat banjak pat kut lo ke jingim hajing bendi hungti pokari Bangladesh kamau Baka sorka pareng atau kopor na gedoli Iwan rongkli spok kabri nyok terap kajongi Tang baka jing penbiet bandong sya banti surok Bandon kata kajingnya dari kebajan bak kumtak tak Andai andala jeli kata kesurok Sedang bentombor Sedang berpeni Ya kata kajinglong kajongki Nam taban nyon bentombor Ya kajat pendek nyok terap waktu Isudan bok panginan don kubung ni usuim Wasenrang Baka nak hendau ke siap jong ke terap lakah yu bak layang renba banyak kon persa ya kita kis supai pareng kibadon laki tuk kiman bat kum ta ter handai ni sorang bakum ke jat men reo kata ke jinglong kerpang ke jongi kam tam ke jingsul ke jinglandi jong ki supai jong terus singro untuk kepor kat adu ba kasorkan pareng kapan pendem terong kijing thok ki ba fer ni yo puli Bak sadan harai nang perkemau nang keren palang yak ai Malaysia jing thok ba fer handai yo le sing su thu bakla
kum kiparari ki badang kirangsan nomor kijing thok ni sngi lasdang iram bakla wajib history jong bacak penril wakawai ki preu bana sabar lasdang pan patai bakla patai sta ya ka e ka thamai jong bacak penril wakawai badanu kijing thok ko tiro sing udai no ya kon la do tum tagari india ringa kwa pan kan mau ki wei kum ki samla kalong usim tiro sing ukram ya kon nam tagari india usim tiro sing ya kon tagari kasi ade kari nyu cerak ri pro wakawai kata kalong ang isaw tanat kata kalong isaw sarong manong mangidon kum kini kirukra kiblen nadi kibasya kichingi jitan jigjenjar nam ta kidawa kausan jongari ba kacet tu boy akum kini kapateng bat kham tam akum kini ke generation bangiem kijing tenju kibaper kijuan lap ya kajat pendreu gojongi kat sebingi phai kidon jinglanga kat sebingi phai kidon du jingkerman kat sephai ni ba kita kiki kijingcia pasliu keswanjia ajak pendreu gojongi handai lagi perkhat pat jingmi tu kisamla ban mi syakmat ban IT nam takari ba kajat pendreu halaki jong ki benta ke jingla joki ngaso bandong ke dedak jong ke jingkerman kumboong ke jingong hadian juga kesnya walak ke step hadian jumlah prau wan mi usul peling dan kita kisin dibon ba ke haban trai dibon ba ke han pendam ban lori tekelang kasa sera apo jong gabri yo tra ko handai ngaso ngandong ki isu befer ngem dei ban klat ku ki pari kam tam ki dekot papura jong ki seng balang befer kijing tenjo kijing pensoi yo le se kenwan kijing sa alam baka yo le se kenwan handai wakongsan kalong ngihabadan ke jingesha ngihabadan ke jingeteli ban ngihab badan ni kathong bat ke jikut jumut ke jungi jak mangina ban yelur ban ngila ban yai perkemau ye tek isu la kalong sarkar jala ne sarkar dia bakadai ban nyutang ban burum yak i hok long trai jong gari kasi bat jong gacak pendri nyutra ko hoi dang hedi khendia sngi dang keli gilak patai Khubor ayu bidang bandong haba ke sarkar takkan hun menteri kan lech no ba adhi banyak keren ye atli ke resolution arlo ka ILP baktin kasi akban perum no aknet bapra ngaso bandong kadai pat ke seriousness ne kacing kot jumut jung kita ba pai ba la pensong tipo sekretariat bagian ai ke cuba ya ka jaj pendri kawai ibala ap kemang bak ILP kadi ben urlang po jong beri no trap ibala kemang baktin kasi kadi ben rungno aknet bapra ibala akmang bandono yo put usam papura nalor kita ai kajing hier asap jong kajak pendeu bat jong kajala bro kawai kini kisngi bi ka puli buti kadai kawai kamangi juga kran ni kisngi isu sarang giong idan ya tak Meghalaya tak embos miyong ade pipet pak ya ketak standar jong ketak embos kisngi kalau tep kum tu ka supram dong wei nong ikai wong habangidan kenu meeting bajar-jar wania perkat kenu pentemai jak tak selbos sampai embus nabat jengkang la abda pari beriu naba bandong sim ikot potemi mangi saai ha pi kata kepuli putih hapuk kejela jungi kahir tu kene kada borok ngiti benia kolong kadai ke sistem pakai kita ke sistem kolong kecing pakla pakai kecing fir di polisi mentai napo sekretariat kapdang keren Pak Sadun dan ya tu kali Pak mendekat ke ke ambulans dapat kali yang andai kai mak kuat bandong ya kita kinong kawan agik segi golong penduna kecing Pak siren hasuruk ngai penjur di kampus sekretariat nam tak pen M nya kejala kejak pendung kamni mak kuat bertentok kamni mak kuat bang dokti adalah sanpos nam layap ya kita polisi beper bagian ka hapo kacak pendeu po jala berbawai udak jengkeli golong la syukut terkasar samski ngam kuat su ya kita jingile drama aksen syar kada bi kuat pakai ai mi bat berapa sengai ya kacak pendeu bro kawai balong sisa jingkeku bat komo pa wasanya yaki ko kipari hot kamtam dengan ya pranang ne nya pra de kawai kejumut ni sautu lagi kertiang dia bat ngian ujur ya kisnam balik ke menor kecing kelah bon pak kini kecing skam kecing ini bat kecing yesa
Hari kini ki pateng bat kham tam pateng jungi ka jor klak ka cing artatin. Ka cing artatin kawan nai. Kawan nak tigi buah guna sabat. Gunawan paria ya kari ba ka jat penduduk kawai. Ka cing tiang ba ka cing sir. Kalong yo lesi tak kasan berkat kasandur. Jok tigi breu nang trina po ritoa. Yo lesi sen ka sengi ken padiar senam para mai. Idak kisien ki pau di kisngi. Ada ngasobang khat ka cing sloret. Jik barok ipagawak pasnam hakaleng jong gabri hunyo trak pura kawai ngamdai ban sakjok ban ngamdai ban liam ka tma pakhat lada kom ka chat ban reu ngira sakjok ang liam ka tma pakhat gamdon jumut chu ngirang yakran gisapon ba ki kai jerwat jerwat pihap ban jalang pihap ban yaksat ban hap ban yakresnong ti paramangi dai tang kawai dan ngidon sisa kata jing tmu bat ka jingkut jemut ban kam nyeladi bangadai dukak jong chat ban reu to yang rang ba ang sakmat Kamper lapidon haknoma ka jadi kay tang kawai tupuk ya katong kata kalong kajak tendre gudwan watsa kama ikam simet ikam yedai simet kinwan hadian rai bakongsan ka identity ka takasap pakerpang jamajai berdeu ka benrung ka jemot berkat jom wai po wai kon samla ilong kmi ilong i ilong sem haklen jene bering trap let's come bahaman manlaus nem wijupan kemau sakajai berdeu ya ki ai ki mati Iba kiru krau kelale, andai kacing geli gelong, kaner pateng jungi kan lak mau benka, isti kiru krau baka pateng keban suan kesakan ma. Utal kacing geli, bakrau kini kisngi, ada kawai kemakwa aman ong ipi kum kistamla, lalang idon ia kekamon bajuak, balang idon ia kekamon kebangi kwa aman ong ngenle ai kat mengadang biang kartan tak kecai mendeu, kenam don gunu kacing wet jingwa, bat kita jing terha. Kita jing tenjuk, kita jing penting persemit nak kibor jong an pun sien. Kira jing ai mesim nam tak doba atau san khamtam ya kitu kisamla kiba trehok badmi Kaseng Nyautrap Achek National Movement HNM Eastern West Khasi Hills District haka step jong ka khan Nyautrap Naitung 8,000 arpulai kala penlong ya kajingya kop mare thong kabala ai kerteng kum kajingya mare job thma kabalong kum ka dak jong kajingra khi ya kalungkhu sngiyap jong sim tirot sing yakni kajingya ko mare thong la sedang hne ka step haka por phrabaje namot tirot mairang mission balapan kutno haka station jaga snong nong khlau haka jingjingai kabalong kumba nyo khatnyo kilometer balawan ban shembanta de ki samla kanthei bat shinrang ki bana ka than east and west haka ni kajingya mare yaka nam job la yo ra ka samla bala siudor pathau na ki kanthei bar usamla giveness marwen na ki shinrang haka ba ki la yo ra ru yaka song pisa ka ba 1,000 tangka harangkat ka sernat ta cho phi thì mình tăng in point này saka banta trong kỳ kinh thầy hani don lai ngot cho tay bon gom bon ba ar ba lai na kam ta kan ni ngaso hawan karpa di secretary shnong jo ga shnong nong khlau ngaso hawen shimi na manta ban sam na ki ibawan bala hak deka marathon di indari almonai number lai ke sobawan ai jing thap ti Baar Nerisa Nongrum Iban kong balas yudor pathau Ina ada kejeng thapti ki देखो प्लेशी बोर्ड्स के तरीके में तक तो काम चल Mentangin poin nak sana mentangin senrang, katanya sedang di balai, baar, berbeningkong. Subhaban karpat yang sisi di saudara jungi, in subhaban shemeng di benta. Ibawan balai dengan marathon ini Rangki Jonathan Pathau, nah dengan jing thapti. Baar itu Liverson Kharmuti.
Ibayo aka first position ng taga marathon jong uslam arhar apply the governance Tarful Marwin. Hakasngi ningkong jo katayo kata haka khanyo tarik Naitung ki pat ba keleng saudong jo ka Jylla kilara khe kerpang ya kani kasngi haka jingelang kabala penlong hapo mot tirot mairang mission haka ba umentri rang ba adu ka Jylla ukonrat ke sangma ulalong kumu kongsan harangkat ka jinge senran lang jong CEM ka KHEDC uba penyat sing CEM kumu sembut kongsan nangta UMLA ka mairang haka jo kapor u chairman ka State Planning Board uba met ba lengdo UMDC uba bat scam renta thiang ki officer na gitanat terekam paper kinong hikai ki khana school lembat ki wei ki balasha khot ngobha hakani kasngi kum kadak kajingkan mau burom mi upa im tirot sing nakaliang umentri rangba harangkat ki kendram ki landan ki layo ban lejbu sentiu ha umot tirot ubadon hakasnong mairang mission and express my great respect for this great leader, a freedom fighter, a patriot who had sacrificed his life for the people of his area as well as now of our state. And I also would like to thank the organizing committee that has invited me to be here, to be part of this very, very important program. Friends, as we observe the 188th death anniversary of Utturot Singh, what is important for all of us to remember is that not only are we observing the death anniversary, but more importantly, we are celebrating his life. And on this very, very solemn occasion, I would like to tell the people, especially the students who are gathered out here, that as citizens of our state, you need to know, you need to learn what Utturot Singh had done for our people. You need to know the qualities that he possessed, the values and the principles that he believed in, the patriotism and the courage that he had. This day would mean nothing if every single citizen of our state would not be able to learn these values, these principles that Utturot Singh had. That is the real meaning of today's celebration, I should say. We are observing the death anniversary, but we are celebrating his life. We are celebrating his qualities. We are celebrating how he had sacrificed himself for his people. And I think that is the biggest message that I would like to give, especially to the youngsters who are present out here today. That even if we were to follow on few of the footsteps that this great leader had shown us, I think we would be able to do a lot
to contribute to our people and to our state. I was just speaking to our Chief Executive Member of the Khasi Hills Autonomous District Council, and we were discussing about documentation. You'll be happy to know that just about a week or 10 days back, the Khasi Hills Autonomous District Council has taken a decision and has approached me to support them to do detailed analysis and detailed documentation into different historical facts about the Khasi culture, about important leaders in the past, about important customary practices that we do. And we realize that most of our history has not been documented in the way that it should be. I remember discussing with some of them about a report in the 1800s called the Herbert Report. And imagine the documentation from 1800 is still available with us. And hence the documentation done during the British, because they maintained the documentation so properly, that it is still available with us today. But many of our own cultural practices, many of our own historical facts, many of the details about important leaders are not available with us. And hence, it poses a big challenge for overall information, to see how systems were run and compare it, and to how to improve it in the future. And hence, I'm very happy that today, on this very, very solemn occasion, I'll be requesting our Chief Executive Member that while they start this entire huge exercise of documenting different historical facts about the Khasi culture, I would request and urge them that if a detailed study on Utturot Singh, on different facts, I'm sure we have the basic facts with us. It's not that we don't have. But as much details as we can go into, I think it would be very, very beneficial for our future generation. Like the cave in Nongklao area where he stayed in, where he lived in, during the time when the British attacked. We have not been able to do enough to be able to find out the facts about those caves, the maintenance of it, the overall building up infrastructure in those areas. What discussions took place if we could find out? What kind of meetings took place? The pottery that is there, the stones that are there, what were they used for? I think the people of the state, especially our young children, would be greatly inspired if these facts were to come out in front of us. And hence I would urge that we need to do documentation not just on our great leaders like Utturot Singh or Bhatogun Nengmanjang and other leaders who were there, but overall about different cultural practices, historical facts of the people of our state. And I would like to also inform everybody that state government will be supporting the Khasi Hills Autonomous District Council and the other district councils also in their endeavor to ensure that these facts are brought out
and these facts are maintained and documented properly, researched properly, so that the real details of the stories come out and the facts come out, so that our youngsters, as I said especially, can take it forward and learn from those facts. At the same time, I'm very happy to inform you also that Government of Meghalaya is focusing a lot on different aspects of the youth. We have programs like Yes Meghalaya, where we support different youth organizations. Whoever wants to, whichever organization wants to do different activities, the Government of Meghalaya is giving financial support to different youth organizations. We have supported more than 2,000, 2,500 close to groups till now, and we hope that more and more groups will join us. At the same time, we have got a program called the Meghalaya Grassroots Music Program. And now we plan to expand this grassroots music program, which is a program where we support artists who are good at what they do, musicians. We support them by giving them financial assistance to perform in important locations, perform music, songs, so that they can entertain the tourists, and at the same time they can earn a livelihood. So this grassroots music program was started in few districts. We will be expanding it to other districts also. But why I'm telling you this today is, apart from the different sports and cultural programs that we are supporting through Yes Meghalaya, and also the grassroots music program where we are supporting music, we have decided that we will also support different kind of theatre and different kind of plays. So tomorrow, if our youngsters through this grassroots program would like to not just perform songs, but perform a small skit or a play on Utturot Singh, so that the tourists would come to know who these leaders were. I want to inform you through this platform today that Government of Meghalaya will support you to make those different plays and skits and give you financial assistance to perform them in different important tourist locations, be it in your district or be it any other part of the state. So we strongly feel that unless these kind of cultural and these kind of important events, these kind of important people are not made a part of the young generation's life, we feel that we will not be doing justice to our culture, to our people, and to our leaders who have been responsible for where we are today. They're responsible for creating that identity for us. And as we all know, as a society, at the end of the day, it is our identity that differentiates us from others. It is our culture that gives us our identity. It is different practices that we do that gives us our identity. It is these great leaders who have laid down their lives for us, who have given us our identity. We cannot forget that. And we need to ensure that we keep reminding ourselves about it. We need to ensure that we support our youth to come out with songs, come out with plays, come out with different competitions, talking about the contributions that were made by Utturot Singh, talking about what we have learned from his life, and how we would like to get these different qualities among our children. That is going to be a true tribute to a great leader. It's very good to have our statues and to have a program like this every year. It's very important. But a real tribute would be to live our lives on the footsteps that were taught by these great leaders. That is a real tribute to these leaders. And today, I would urge
our youngsters to learn and to be able to take these qualities and make it part of your life. Qualities of patriotism, qualities of courage, qualities of management. Jylla Singh was a great manager. Fighting the British is not easy, that also for many years. But with the limited resources and the limited weapons, how he managed to fight them. The different aspects of what we call today guerrilla warfare. Hakani ka jo kasngi nakalyang kinongkit kam jo ka HYC West Khasi Hills but North West Khasi Hills kilalet bu sentiu haute umot jong tirot sing but haka jo ka por ka HYC West Khasi Hills kalayo ban pelaj paj baru ya ka shithi ka ban sasam shiki Shillong jo ka than West Khasi Hills district ban persha ya ka jingwan trei ki bar Jylla hakani ka than but hakani ka jingwan bu sentiu layadon lang ulum lang khars imli president HYC West Khasi Hills nangta usamla wante bok GS HYC West Khasi Hills u president ke HYC North West Khasi Hills usamla job lang karnayor lembat ki khot jang ka seng nakini ki than ini budin ini persang ya ban budin ya ke gimat ke bau tirus sing sim ula ino akipor ula de porok KLP baniada ke jak bunu bejongi ngamar ngi kat panang rung kat panang mi kisngi ibar Jylla kin lanang tu hapok jong ka Jylla ke jongi ese kani ka sapenlong brau yang ngi kum kisama jong ka jak bunu ya kaba udah pernah ini hot juga HYC West Khasi Hills dekat HYC West ya kaba minggu kemuan hak adika ya kaba minggu iya mu betul buat dong kawat juga jadi ini ya kaba latih kurang sing kadai kesniap dong kawat juga jadi ini yang ni na gimana kau ya kaba la IT na kita gari bekerja jadi ini kum keseng melakukan la ajurom ni kawat golong kedipsa na kamta lawe dijongi na kamta pun kateng dijongi hakaba ni nakapor sakpor ni juga mau ni ya kadai kapor Badak itu ki Khubor nglapoy ka bakon tarhado bangin de syambiang khublai shibon